kum khat sunga hin nia sau bik chan nia toy bik chan le sun chan le zan chan azat repok chan pol kan thei thu auding nia sau bik chan hi achek chin rel thei lo khalsela jun ni kulisin kulhon ni karlak rong si thewi nia toy bik chan ve thung chu december ni kulhon khatin hlon ni karlak rong si theu sun chan le zan chan an zatrepaw chan chu amai sa hi thal chana march nikul isin nikul hluan khat rong asi ane tatum chu september nikul hluan nin nikul hluan thum karlak an si jiang ronga ni an sawin zanan toy jiang ronga ni an toyin zanan sawlala a chan chan le an zatrepaw theu timi thei fiang ding chun leilung pi a fe dan le a her dan pol ni dan pol kan thei fiang ta tuli atodam kan ti pai chu science todam kan bon zau ta ding tui zuki kan mu vek hin ni hi alaya omi khiti fate chu silo atum nan a leilung pi thu kan ret fia du ronga leilung pi kha atumin an zoom so ni leilung pi khin tu vek hin a hela chi alhan layan rak ro dana chun geocentric anti leilung pi hi alai mu arak so ni hin ni so alam sin arong suak luai lawi a heli ni tlak lama atla thewi zana te hitin noi kor ruam sungin a fe mo kwa sungin rak fe tin bon rak ro ding ka thelo khati khan thlan chana chun rei pian rak ro ti asilao ni hi heliocentric anti helio chu ni tinak se ni hi alai muwa so ni leilung pi le planet dang pol hin kan hel so na si ti mi khoro nakha neta a arung suak khwalan lai greek san sin arak ro tu tla chu tampi an rak nan pom fel le zoi pompit anak si lo tika arak ziam ral me ni santhara copernicus le pol galileo pol sir isaac newton pol khan anrun thar tho sali daudal tlan rak hlo zet hi thu hi arhan paten science le kan christian sa khwanak pol arak kalok lok thu le tuisani a kalok non lo zia thu pol arhan ten geocentric le heliocentric thuhla run to thai le kan tum ding le kan thupia kan lut dingi zuki kan mu vekin nilam kaw tu khi leilung pi khi a engi khatlam tu khi a thimi a eng lami kan chan le sun asi tinak si a thim lami kan chan le zan tinak si leilung pi khi khitin ading nger lawi kan thei cha thu bangin a her vur vau phain ni khi a hela si voi khat a her so chan kha ni khat asi a her so kan ti cho ama te a mun te ti a her chak zetin zur tina heri chumi pha chun atlanin ni khe hel kha si voi khat ama te a her so kha ni khat a si ni voi khat a hel so chan chu kum khat a si ve thung kum khat hi nizathum somruk panga ti rot lakan nizathum somruk paruk a si ti rot lan a chek chi kan rel ding a sia chun ni khat hi naji kul hlan li a si vekin kum khat ti mi chu nizathum somruk panga le naji panga le minute somli pariat le second somli paruk check chi asi voi khat man apal da lo a fe nak lam jin kit lang leng ve hiti thier zini to se sel chu a check chi rong thleng tla hi mang bang thak lo nan tu en rin khi chu imaginary line anti thinlungi suang to nak me ni tham phai na ki rin men mi asi atak tak chun khiti rin khi lawin van tlau laka atlan zor zawasi alam jin hi voi khat man apal kel lo job pathiani anun simnak khangi at thu simya kan fiang te dom tu ama long a fe asilawi leilung pi khivun relbet sala thapi na helbet akianga planet dang anak tlan che planet hi pariat ansi kan sen lai jun pakwatin kan rak zeri plodo kha kan rak zer teli plodo kha ngai tu santhara jun planet leilung pi o naw te sungkwa pariat laka tel lawi ani cho pakwanak anti tu chon pakwanak ti chu tel law drop planet ti drop chu leilung ti ser tlak ngai law leilung ka ti planet ti ser tlak ngai law si ani chu yaso alan layam mo ni hel tu planet hi pakwa tin kanak zer thau tu pariat ti asile a pakwanak plodo kha chu a hel na jin kharak dang Kuiper belt anti Kuiper belt ti chutai khaptina vek city thil nun noi nau tampi tlan khom anrak si chumi ani lam jin kha arak dang lam khrim
naw hak tong rel sala phuai dang an si run dang irak vel an si ronga ani kha chu planet unaw riat laga tel thainon la sung ko dang na si an ti to chun science a thleng ore rawi tu ni kan rel mi leilung pi le ni helok dan polen dan tla hi le nu a chun science anun thai vivo ke van dum kul bawrok tla anvun hliak lai thei le anvun mu fyang sin sin tika aman non lo tla si thei tu ni tiangi an ro dan vekin tu ni han karun sim dingi chun Jupiter le Mars se kar lagat la hin nun nuai nau pi leilung ti siar tlak lo kan thla pi khal tiat chia lo mi noi tam pi wak nun nan umi arun pin nun miai pin an fe chu pol chu an mina asteroid belt anti chuang pol mo khal chu ka sim du mi chu tlan khom nuai na wan si pao lo ten an lamjin pal lo ten an fe thei kan leilung pi hel tu thla pi khin tin a hel pai leilung le her phai leilung pi thon nak ka thla pi khan leilung pi hel phain arak thon ve vi vawi mak tak chu an si an lamjin pol sel sak tu le ri khia sak tu le kai roi tu science formula mak tarai design tu hi lo si sela kan leilung pi hin ni voi khat a hel nak tuya din nak chak chi si khin tui sun tui na ji tui minute tui second kan rel lai chani a thlen nak zon si sela nakum tu vek chan chak che khitok zon ki arung thleng sal ding asi chumi ding chun ni sa thum somruk panga naji panga le minute somli pariat le second somli paruk rak re si niza thum somruk paruk akim deuh lo tinak si chui a hlei fonte pol khin ni khat ti siaran tlak lo na sa naji paruk asijik te naji paruk chu voili vun kom sela naji kul hluan li sironga ni khat akim dingi chuti chun kumli dana ni khat a hlei a ruanga February ni kul hluan ko an ret theunak si khai leap year anti February ni kul hluan kwa a kum khi akan pa te in leap year thut la hi kan rel le ding leap year le calendar thuhla chu tu kan thupia kan lut pe ding leilung pi hi atlun zim le anoi zim hi an umi atlun zim hi north pole anti anoi zim hi south pole asi chumi atlun zim big le anoi zim big hi ding terin hitin atungin azonin hai seula fur thal thatang ti vek hi a mumal lo ding leilung pi hi ni sat nak le asaring ring dingi atlun le anoi pol chu an dai nak mun chu an dai tuk dingi leilung pi hi umok nak tha khala se jeklau churonga pathianin thu thiam zetin tui ki fung ring eu kan mu vekin a on te khin arak to asi chui a on dan chu hi alai degree pia mi ki kan mudingi atlun tung ri ni si kan tuat asi le degree kul hluan thum le a khek chak chin arung on tha si anoi hi a phei ron ni thoi kan zonok nak rin phei si kan zau asile a sau zong kan rela sia chun degree somruk paruk le a khek chak chin atung sau kan te chu khiti on tlaitli peng rai ri te a khi kan thi thlu lo nak khodai to ki mun rek khat an thi thlu lo nak le mun rek khat thosa to ki kan thi thlu lo nak dingi sersiam tu pachianin mui thiam zeti arak on termi si khiti a on khin atlan vur vawi a on dan khe thin da kel lo khimi a on dan mil chia khin si a her tika tui ka fai khi dan ki ka graphic thiam na kin thlin lawi 3D ka to thiam tok lawi a phei tluitli ka fai khi eng dan khin a her chia lo khiti silon afung on dan khi center la aula khimi 90 degree check khin a her vur vawasi leilung pi hi align kan thani alai tlun lam hmo khi northern hemisphere anti north ti chu kan lai tong chun saklam leilung pi a saklam phel kan te kai a hnuai lam kaw hmo khi southern hemisphere anti leilung pi a thlang lam kaw kan ti fiang dawin pung zuk dang kan vun zau riding hi alai rin khi arong kan then chin khelang fiang mo khimi alai isi then chak chi a rin zone khi equator anti tlonga chun kol tong in rak zet theu pathawaya equator tin ganak ti theu mi khasi equator zone khi leilungi alai fang rin zone asi khiti atung tor ti khen ruat law mi tu vekin apeng tlai tlinan thai chem ol nak ding ka atung in kan run mu ta lok asi chun atlun tabik zim khi north pole anti
sak lam zim kan ti kai chu a noi ta bik khi South Pole an ti thlang lam zim si kan lai tong hi kan rel sol thawi ni swa lam ni tlak sak thlang tin kan ti thawi sak thlang sim mar ti chu kan ni tong asilo atlun lama khin an then song la lai a lai equator le degree khalin degree kul hon thum le a khek zona an la ve I ki tok zon ki atlun lam khi tropic of cancer an ti a hnuai lam hi tropic of capricorn tin an ti chule leilung pi khi hitin atlani atlan dan lam zin kha fei engi kan khi je vekin khi ti zon kin atlana si himya hin kan zau dingi ni hi alai chak chia a red law leilung hin a vel tika hin a hel tika kelam kaw hi zau sela anai de kelam kaw thlen chan le ni anai de wi a cho roli zawin kelam kaw mo hi kilometer in km million za somli pasari I hla si chule vorlam kaw tui nak zon a thlen chana hin ni thoi an hlat lam cho rol hi km million za som nga pani za somli pasari za som nga pani an thlawer he 3 si chu ronga tui vorlam kaw a hlat deuh nak chana thlen chan khi November December January February khodai chan deuh an si anai nak chan kelam kaw perihelion a thlen zon le thal kan ti thawi vorlam kaw aphelion a thlen nak zon le furnelam le thatang le thal tirlam kan ti a tha zong in tla kan bun zau vi vo ding hau kho hi zo ka hin atlun ta bik khi June tha kyang kap rong asi khi vek chana khin ni eng khi fake center run khi mi kan mu mo ni eng kan don dan khi ti rong asi I anoi kelam kaw khi kan zau dingi khi September tha o tui thu kan than re ro tha rong asi khi vek chan le khi tin alai fang chak chi in et theu alai fang chak chi zona ni zung khi kan dongi chun anoi vorlam kaw khi kan zau ke khi December rongi kan leilung pi I ni kan don dan asi ayan so leilung pi hoi dan chu khi atlun I June le December akhin a hoi dan an va bangwalo em leilung pi a peng dan khi a thengo mo si tin sila alaya ni ruanga atlan nak zin le awa thlen nak muni zirin ni I eng amu dan adang lam mai asi khi a peng dan khi a thengo sila bin kha malte fiang sin dem kan bun zau dingi tuizuk I leilung pi a thlen nak zon khi September rong asi September thalai nu nikul luan khat nikul luan ni rong sin chun sun le zan an zat report check chi I tu hi azat repok lai rong asi sinan zan south thok khat thau kan ke chu tu hi sun a toy vi vo dingi tu I thlen nak rong khi September kyang kap rong asi aravi vo ke tu a fei kan khi nak fei eng zek kan khi nak vekin arake September October November December hina January February March rong a thlen khin a hlat bik nak rong a thleng ding asi tui zokki kan mu mi hi March nikul hluan khat le nikul hluan ni karlak kyang kap rong kan ti kai azuk chak chi kalak nak hi March nikul hluan ruk ta si nikul hluan khat le hluan ni ta ka mu lo ronga North America khomwal rong a langi kan ni chuk tu hin kan zan lai lan rong as ke Asia ranga chun a eng arung lu nak hi a eng out te kan ti ke chu eng dal dewi fe khi na khi ni zung direct check chi kan don dan a degree rong a pi khi ti si ronga March tha ronga chun ni sat nak khin ni I asat nak cho roli alai rong khin equator kyang kap ki aso ronga asa kan ti ke chu asat that lai fang asi hi March tha rongi ni eng kan don dan ka rel du mi chu tu hi arin eng hi ti leilung va so tu khi ni tleu zung fe nak tin kan rot ka yo March thule tu hi June rong kan zau ding June rong hi ni sau big chan si tua hin khi kan kolram kiang India lai rong khi ni na so chan che khi karak kai ngai khi June nikul hluan khat ni eng kan mu dan rong asi chu sin hun zau le sala September nikul hluan khat hluan ni rong kha sun le zan chan saulam an zatrepok chan kan ti tui ka capture me takhi September nikul hluan thumasi ajiang lam lo khala wasile an na yo oi khina khin chun equator zone cha khin ni zung hi ti fem te laser ray ve ki fang khat long te fem jar ji ti ra chu silo ho ko anira fe dan tlang pi a lai zone an arel kan rel du na ka si ronga equator zone chak chi khi ti ka
leilung pi at tlun le noi lam kau thanga alai zon che akhi nga ruanga sun le zan an zatrepok nak asi ake lam kau khe thim nak si vor lam kau khi a eng nak sun chan asi sun le zan khe an zatrepo chek chi noi lam le fiang sin in tlakan zau vi vau ding ho kho tu chu December nikul luan khat nikul sau kan ti ke chu chumi hronga chun leilung pi a noi lam kau tuilang mi continent khi kan thai ding khi khomwal khi Australia continent ronga bang a khilam khin ni eng an muthave thungi kani northern tlun lam kau pol thana chun zan a toy zeti sun le zan chan azat repo a toy a south ti ve kan rel hi a cho rual de winau kho kan rel pun re khat arctic ram re khat la chu an sun hi thlani thlathum thlali ti vek rei zan adang mo mo chu zan ti vek la ho kho a cho rual in kan rel kan ti khamo milai kan bor de nak mun pol rang de kan rel si tui zuki kan mu mia hin December ni kul sau rongi kan ni mu dan rong asi an nuai lami ke lam kau khi Antarctica lam leilung pi an nuai lam zim poli an ni mu dan rong asi ania chun an mu thaker na sa ni khi kani ve thung atlun lam pol chu zuk an nuai for lam kau khi bon jau sala ni khi kan mumal non atlun lam kau pik Arctic la hi chun nian mu da lem lo si an zan chan he sau thei ngai zan khat thang khati ding tla chun I chok chi si jek lo a thani thlathum si chu si kani tui kan umnak Asia rong hi kan van thajeti ni khwa siksa kan mu dan fur thal thlatang a chok rol to ki tu ai alai equator zona phaikin sela chu tu nakin kan atang deuh sin ding ka zumi sinan kan leilung pi kha on slightly the way fe tika kan hi angal rew nak zon chu kan chau deuh angal rew nak zon ni hi mi leilung pi alai rin kiang ka pi pol hi chu kan pel tla te dewi kan fem rewi kan vun tla hi amoi ngut lau mun zau mesela Thailand kol ram tvek pol kan mel vun zau rim hin ramangam lau em kan khe kan ti ke chu ngal ram dewi thingkung vekin kan khe farfi tui Europe rong khi asat le adai ranga chun kai pai nu tu sam chun atok che si wong dai no ni kha adai le til hi ram anuam chu adai deuh nak so anuam ti chu rikla mal dewi naw kho Europe pol khi an tum thieu ta thim na ka Italy German ti vek la Rome fran lai mo Rome ral kap kon chun patuak thieu long kan mu na kha anum nak zon khi kani tlun deuh an wong si te ka awong dai deuh si ni an ram hi atok ngai chulam chu kan rel tum silau kan subject a kan lut ding sun le zan achan repok chan hi amina equinox anti equal ti chu zatrep tinak si nox ti ki zan tinak ai si latin tong ma jeng han ha ka thei ve lo equinox ti chu sun le zan an zatrepok chan asi sun le zan an zatrepok chan hi voi ni a kan ti kha tui September thavek hi autumnal equinox anti chun le nu March nikul kulhon kha thong le rung le dingi spring equinox lo le vernal equinox anti le dingi asinan ni asau big chan chu equinox asit thailawi sun le zan an zat repok lo ruanga solstice anti June tha asi kani leilungi atlun lam kau pol na chun summer solstice anti cheu hi to ki December nikul lon yakin sun atoi big dingi zan chan a sau big le dingi chumi chan chu solstice tho si winter solstice tin an kau tui karel mi hi leilung pi atlun lam kau kan ma northern hemisphere pol thanga si hemi zuk hi kan vun zau sal dingi mai sabiki leilung pi nianga dan rong khi vun zau sala khi an noi lam kawi ke lam khi an thim tami atlun lam khin ni nga thai noi lam khin ni nga thalem lo khi June thla rong asi nia sau big chan lai rong asi kani northern hemisphere leilung pi alai si tlun lam kau pol thanga chun nia sau lo thum lo atlun lam khin ni nga thai apan ni nak zuk hi zau sela September toi chan rong hi si sun le zan azat repok chan rong apathum nak hi nia toy big chan si December
nikul luan khat luan ni rong asi khitikin leilung pi in ninga dan chu khiti rong asi palina khi March nikul luan khat rong asi leilung pi in nianga dan khi akaw sep chak chi in apaninak le apalina ka hin sun le zan an zatrepoi apakhat naka nia sawi apathum naka nia toy ve thung faika et mi khi ni eng arafe nak zon asi khimisin afiang maiding mitwa kan rel zawi kan du tok maiding akai khomin vun rel sal sela Equinox caan ti mi le solstice ti mi phun nia Equinox sa chun sun le zan an zatrepaw chek chi September nikul luan thum rong kha sun le zan an zatrepaw chek chi si tui si thok chun zan hian sau vi vau dingi sunan toy deuh ke December nikul luan khat luan ni rong kan thlen le zan hi sau bik a sidingi sun arei lo bik chan siding lat thui sun ni arei zan khwa sau ti khachu aboi thak khop mai avun rel fiang nga ina ka theilawi tu hi September tha nikul luan ruk ni asi tui kan than ni hi zanan sau thok khet thaw si chu falam khopi tong tak chun I thu pol kan ke chu I pham pol thanga thu thang tha si chu tuisin zan sau vi vau dingi du to kin zan war kan hok thua thlau thei thlang ding si chu thu thang tha phun khat awatling em tu lo I pham pol thanga ane tiang rak ngai sak ronga kan lung oi nan za ten sun tha zan tha cheu lo